To je zaista organizacija koja se mnogo trudi. Pre svega, oni su započeli sa dovođenjem poklonika ovde još od 2008. godine i organizovanjem tih tura pokloničkih koje su dosta značajne jer to pomaže mladim ljudima, a i drugim ljudima da se upoznaju sa našom baštinom, sa našom tradicijom, ali i sa teškoćama i problemima. Ali oni su razvili i vrlo značajnu humanitarnu aktivnost, posebno 2014. godine i to ne samo preko crkava i manastira, nego i škola. Dakle, jako je veliki broj primjera njihovog dobrotvornog rada, za što im je i sama naša eparhija 2 puta izdala arhijerejsku gramatu 2019. i 2021. godine. I zaista mi osjećamo izuzetnu blagodarnost i zahvalnost, zato što zaista nam mnogo znači kad znamo da postoje ljudi koji osjećaju da mogu da nešto izdvoje i sakupe da bi se ovde pomoglo i da ostanemo i da opstanemo ovde, da živimo. Jer ovde je sve naše zajedničko, ovo sve treba da ostane posle celom našem narodu i našoj crkvi. Pomažući našem narodu, pomažemo očuvanju Kosova i Metohije i to je jedan od najlepših primjera kako da se pomogne i da se dođe, da podrška, a istovremeno i da se pomogne onome kome je potrebno i za što je potrebno.